Mama wakwaba meeting ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel me notification bell no so for more news. Ebusuafo nipa ya wakase NPP communicator na ne se mo kan na say your honorable Kennedy akompreko Japan a oye member of parliament dema Asen Central for no say opeso de his excellency na nadodan Akufo-Addo atema on go straight to the point no ndi na tem na onja de oye no because in some work no kame akoye say or direct de akọ vice president Dr. Bawumia ne so a o attack no de my vice president they say vice president you know your president into someone in preposition and they be abegine bia vice president Dr. Bawumia dollar no NPP for be fine na 3 cedis sisi dollar na nam 12 cedis petrol ne bua ye den vice president ono aban ne tua de ka ono abode che ono tua na adwuma ye foka je se nsim ono boka eja compare kwa Japan na keka no ye mu bi ne yanti ase adonye NPP ne ana mpese NPP mu ba power na the NDC for ye calm omo ye omo elections omo ye nkabom bibia so omo ba power na NPP for won pebi ana won pebi eno na NPP communicate say honorable Canada compare kwa Japan no person oye his excellence na Dr. Akufo-Addo go straight to the point and stop beating about the bush na honorable nsema a woka no kamia kwa say dollar rate na ye course no honorable so what kasa mo be fa dollar na 3 cedis and they jump yakọ 12 cedis aside ewiase no e konanim a engine afa akọ you know the reason why ntia dollar rate no jump course no me NPP ni na me NDC ni but at least honorable a compare kwa Japan he should know better and so na because of to me a openzi no one kasa wo destroy party mana ebusuafienti nsema communicate de etudwa seni amanfo ede omu radio ni omu TV eto ha no ano ohye because they believe say ape enansempa betimi aba papa ba ko frame won cry no say na po na dey na ekoso ena dey na nam si TV be na hwe no was SYZ na free what dum no utie sansam na o happen tension ebe kosoro fakoto untumi 1 week ago a friend says say na BP ni bibia aba fom utie say ensema eye nukure a mu ka no eye ade ebeboa yen na abupra ya yema amanfo nyina nti ase ne se eye nkabom ene betime amya breaking 8 no right and the achievement of MPP so ene betime amya breaking 8 we cannot rely on anything than your achievement and yema yesi ya ye na yeguso ayeye ma Ghana for ene bemya breaking 8 it is a anti-san same way ase na ye nam na ye keka seniesi eka ye nsemo a me gidi se enya ade ebeboa ye na wo don amayokuo bia so a ye woni rules and regulations otia say ye wo the constitution of MPP wo kan article 3 of MPP constitution o say dan ni dan nyina no be kan ye mapafa party ne ho se bi mu refi a ye be kai wo mu se o mu nyina constitution ni ye nyina dan no otia say ntino se wo yira wasi adu si baby ebeboa ma ye nyina no yetimi edi party ni hihye so abupra enyema bi koso a me feel say e wo say ye ka ho asem na ya nka ho asem a enya ade ebeboa ye abupra ye wura ka Japan oti ase oye party ni yinimu no okasa ma party fo okasa ema ye nyina yakoma toye yem nanso ninsemu a wa start a wo ka no bi de me feel say e wo say ye twe na adwen si enema bi so e wo say ye twe na adwen esi enema bi so na se ni refi ni ho a enema miensa me de atoe onka kai don kai ni ho say e ye nkabomu e achievement ene ya so enema ebe ye no ene beboa ama yetima break 8 no hwe o say MPP for ebedi akonya free NDC for nsemo no na
Chese utie kura dollar no ye 4 cedis na mo de utie kura udwe hu a wo nti ase na dollar eye 4 cedis ene dollar akodru 12 or say 13 to on ti ase enu kwa enya 12 na enya 13 11 what did ye ka no on ti ase etino wo kasa afa Dr. Mahmoud Bawumia ho ne ati Ghana hai why ena yade vice president ana omampani wo ho na ya target vice president onu na ne maboni bia yemfa target no what be that we journalist o omampani a won free so wo ho o pese o kasa che president Akufo-Addo kasa che nei se o pese o kasa che president Akufo-Addo a wo mo wa ye board chairman e wo Ghana Gas ama wo yire e ye board chair ana board chairperson ewo Ghana Maritime Authority kasa che president Akufo-Addo don't come and talk to Dr. Mahmoud Bawumia. That is what you must know. O ti ase o pese o kasa che Nana Akufo-Addo kasa che no na wontimi meyi Nana Akufo-Addo si nchen na wo mefa Dr. Mahmoud Bawumia say ono na wo say wa ye say enua ewiase no e wo say wotimi hu ne say ye wodia onipa da sen wa wo ya ebenya impact wo so ansana dia nkrofo so ya ebeso enu so betime nya impact wo so ansana dia nyame esusu ya enu so benya impact wo so abupra se wuntimi and distinguish between sa niema miensa we ya na je se wo ye kira adwen kran se obeka ho bi because ye wo niema wan kasa no de tutu akwa mu a ewo so nzuzu aso ansana de obi so ebeye e de bebo wusu die mu a enu so wo so nzuzu aso ansana nyame a ye nyina ye da no on so ya na enu so ehu nzuzu aso aba ye nyina ye te Ghana hey before 2019 or before 2020 MPP for niema ye digu akwa we all saw it. Dr. Mahmoud Bawumia a punchy holes in the NDC administration nearby ya no so ye somu wow be dear dance say na economy no was growing around 7.5 or to 7.9 till time COVID-19 and now coronavirus coronavirus no na Akufo-Addo na de bae enyame ena yade ena ba wiase mu nyina ananya sa oti ase yade ye kura ye say ye swai yi yade ananya sa because nipa da said no you don't have control over it. You don't have control over it until you see ye swai kura ye swai yi yade enti yade ba ye no definitely no ebenya impact ewo nipa abrabo ene ye hihye so enu ti de nya president e wa say situation abai no yenji nipa nkwa ho kane that made President Akufo-Addo the best president. He made that profound statement. If you see nyina je tu mu say